ngira ngo igikorwa turangije gukora ni igikorwa cyo gutanga umuhinde witwa Salman wafatiwe mu gihugu cy'u Rwanda itariki 9 z'ukwa 9 uyu mwaka ku busabe bwa leta y'Ubuhinde bwatanze ubusabe bubicishije muri Interpol itariki 2 z'ukwa 8 bugaragaza ko Salman Khan ukurikiranyweho ibyaha bya terrorisme cyangwa se iterabwoba ko ashakishwa. Hari n'abandi bafungiye mu gihugu cyabo ariko uyu yari yagerageje gucika aza mu gihugu cy'u Rwanda, hanyuma iyo Interpol Red Notice ubwo busabe bwa leta y'Ubuhinde bucishije muri polisi mpuzamahanga bushakisha Salman, noneho urwego rwa Interpol hano mu Rwanda, urwego rw'ubugenzacyaha RIB mu ishami rya Interpol baza kumubona hano mu Rwanda, baramufata ari itariki 9 z'ukwa 9, bamumenyesha leta y'Ubuhinde ko uwashakishwaga yabonetse mu Rwanda. Hanyuma itariki 29 z'ukwa 10 2024 bohereza leta y'Ubuhinde yohereza leta y'u Rwanda ubusabe bwo kumusaba ibyo twita extradition request. Leta y'u Rwanda, Minisiteri y'Ubutabera isuzuma ubwo busabe. Nyakubahwa Minisitiri w'Ubutabera n'intumwa nkuru ya leta itariki 12 z'uku kwezi Ugushyingo uyu mwaka akora yemeza ubwo busabe, abikora mu cyo twita extradition order, atanga uruhushya rw'uko umuntu Salman Khan yasubizwa yahabwa igihugu cy'Ubuhinde. Ni wo muhango rero twari turimo uyu munsi. Muri iki gitondo mwabonye intumwa zoherejwe n'igihugu cy'Ubuhinde zije hano mu Rwanda kwakira Salman Khan. Twavuga ko nubwo u Rwanda n'Ubuhinde rudafitanye amasezerano yo guhanahana abanyabyaha, ariko twebwe itegeko ryacu rigena birebana no guhanahana abanyabyaha extradition law, harimo ingingo ko iyo hari igihugu gisabye umunyacyaha mu Rwanda uri mu Rwanda ko niyo tudafitanye amasezerano dushobora gukorana amasezerano ku bwumvikane yuko nabo leta y'u Rwanda nigira umunyacyaha uzasangwa ku butaka bwabo bazamuduha ibyo bita agreement of reciprocity. Nibyo mu by'ukuri twebwe ubushinjacyaha bukuru ndetse n'ubugenzacyaha na polisi y'igihugu nko mwabibonye, niwo muhango twaje gukora nkuko mwakurikiye. Ndumva ngira ngo icyo gikorwa cyumvikane neza, tukaba tugaragaza ko u Rwanda atari ahantu h'ubwihisho, ntago ari igihugu wazamwo ngo warakoze ibyaha hirya no hino ngo uze kwisha mu Rwanda. Murabizi ko dufite zero tolerance ku byaha, dukurikirana abanyabyaha, kandi natwe ubu busabe ibyo dukoreye Ubuhinde natwe niko twagiye tubikorerwa n'ibindi bihugu. Hari ibyo bita international cooperation muri criminal matters. Nibwo buryo isi ubu ngubu yari ikwiye gukoresha, kubera yuko isi yugarijwe n'ibyaha tudagishobora kurindira mu mipaka yacu. Murabizi ko hari ibyaha bikorerwa kuri murandasi, cyber crime, hari ibyaha bya terrorisme nk'ibi, hari ibyaha by'icuruzwa ry'abantu, cyangwa hari ibyaha by'izo ndonke. Ibyo byose ni ibyaha bikorerwa
ku ikoranabuhanga. Ntabwo rero kurinda imipaka yonyine bigihagije muri iyi si dutuye irimwo ibyaha, ubikora rimwe na rimwe akaba atari no kuri ubwo butaka. Ikigezweho muri iki gihe ni imikoranire y'ibihugu, ndetse ntago tutarebye neza ngo tunoze imikoranire international cooperation, twazasanga isi yose yarigaruriwe n'abanyabyaha. Ibyo rero kuri leta y'u Rwanda inzego zarabihagurukiye, inzego z'ubutabera, inzego z'ukurikirana cyaha, ubugenzacyaha, ubushinjacyaha. Nkaba mvuga ko mu Rwanda iyi ni message ikomeye cyane dushaka gutanga, ko n'abandi bose batekerezaga ko bashobora kuzakora ibyaha hirya no hino bakaza kwisha mu Rwanda, ko iyi bibabere urugero. Ntabwo nibwo bwa mbere ubu busabe buturutse mu Buhinde, ariko nanone nta n'ubusabe u Rwanda rwari rwohereza Ubuhinde, kubera yuko nta munyabyaha cyane cyane nk'abarino bakoze jenoside yakorewe Abatutsi ntago turabona umuntu wihisheyo. Ariko nanone tugiye ibi byaha mpuzamahanga ndetse n'ibi byaha birenga imbibi, byambukiranya imbibi, ni ibyaha udashobora kuvuga ngo ntago bakumiriwe kuzajyayo. Ni ukuvuga ngo rero ibi aba ari imikoranire myiza, ndetse aba ari no gushaka amaboko. Ejo n'ejo bundi hari igihe ubushinjacyaha cyangwa ubugenzacyaha bw'u Rwanda, Minisiteri y'Ubutabera, tuzobona inoze imikoranire. Ahubwo ibi bitweretse nuko mu by'ukuri noneho n'aya masezerano yo guhanahana abanyabyaha akenewe, extradition treaty irakenewe, kandi ngira ngo iyi ni intangiriro nziza no kuba ibihugu byombi noneho byaza korana umushinga wo kuyisinya hanyuma n'ayo masezerano agasinywa.